Ia dia de 8 de dezembro 2024. Autoridade Raiwa halo encerramento competição corrida de cura iha o ekusi Raiwa. Senhor Mari Munisalu Hanesan presidente organizadora da competição corrida de cura. Senhor Mari Munisalu mos relata sai relatori com a competição corrida de cura. Senhor Mari Munisalu mos informa kata. Objetivo husi competição idane atu halo animação de ba povo atoni. Ia ambito lorong proklamação independência 28 de novembro 2024 badal hat nulu recensia ia o ekusi Raiwa. Senhor Mari Munisalu mos relata sai kono ba prêmio neve husi classe kuda A, B, C, to D. Neve heten primeiro lugar, segundo lugar, no terceiro lugar. Primeiro lugar ba classe A, B, C, to IHD makhetan prêmio $1.700. Segundo lugar makhetan $1.500. No terceiro lugar makhetan $1.200. Ba classe estrela do campo o bintang lapangan primeiro lugar makhetan $1.000, segundo lugar makhetan $750. No terceiro lugar makhetan $500. O total orçamento kaba prêmio iha competição idane makanesan $41.150. APB 23 online news hodi ite baron hamutuk informação completa husi Senhor Mari Munisalu Hanesan presidente organizadora ba competição idane. Relatori atividade competição corrida kuda iha kusi. Objetivo husi competição idane primeiro halo animação da povo kusi iha ambito lorong proklamação da independência 28 de novembro de 2024 badala hati recensia. Segundo objetivo atau promover kuda hanesan jogos komunitário nossa indústria ida de anima itali si competição kuda ini. Terceiro, criar relação amizade, fraternidade, memaluk sirah husi nação vizinha Indonesia. Data implementação competição ini kamu ya dia lobby dezembro tahun lalu dia de dezembro. Participação usi kuda naik sira proposto usi puluhan usi pasal dari Pantai Makassar dengan Bukit usi Indonesia Kabupaten Rote, Kupang, Kesa, Hulu, akan 2. Total kuda na may makalay hati ng dami, yung kompetisang dami, hamutok siyang nulo resume. Compose busu kuda kelas lokal, nulo resume, kuda kelas regional, nulo resume, kuda lebih mati. Tahu tidak satu tidak nasional kalian saya kampung itu istilah bahasa kita batang orang ruang dan Afrika total ramai kuda usia total 96 itu hitam siang dulu resinhat maka tiba tambah kampung Thailand mengenai usia total ini mengenai kelas lokal kamu itu kuda berumur resinhat kelas regional kamu terus berumur resinhat Lumos kami tak kuda tulu dari selesai ini sampai estrela do campo kuda tulu total usi kompetisi ini prêmio na renata atau prêmio mudar manamai kuda hamutu
at Lulu Racing War bersida sehatan rin hingga kompetisi. Ia Fatih ini vamos sekarang usipon sama dengan vamos presenta dari Taiwan masukkan menciona que decidiu na prêmio Semerema que atribui para menanai sira. Primeiro, total prêmio menanai sira. Primeiro lugar para kelas A, B, C, D. Juara 1 mengetan 1.700. Kita foto bahasa lima. Pasti sudah. Segundo, juara 2 musim kelas Okaka ABCD Bihunida 1.500. Juara 3 musim kelima kelas lokal ABC Bihunida 100.000. Kelas ekstrema bintang lapangan primeiro lugar $1.000 bintang lapangan dan segundo lugar $750 dan juara 3 dolar $100.000. Pak kelas motivasi juga dapat kelas motivasi musik juara 4 untuk kelas lokal, kelas lokal 4, 5, 6 pada kelas sirahetan kosong dan motivasi. Untuk kelas regional Musanesa juga sama dapat juara motivasi untuk juara 4. Nanti kita konsultasi ke administrasi dan keuangan. Konsumen menerima premi bahagia total menerima premi bahagia $41.150. Maluk Shira, aku hetan informação nebe factuais no atuais, haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutau notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.